Nalazimo se na spomen području Slobodište u Kruševcu. Ovo spomen područje napravljeno je u čast stradalih ljudi za vreme Drugog svjetskog rata u Kruševcu. Spomen područje je projektovao i realizovao naš čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović. Ovde to spomen područje obuhvata nekoliko glavnih celina. Jedna od najglavnijih celina se nalazi amfiteatr u ovom delu, amfiteatr na kome se održavaju, na kome su se ranije naročito održavale te letnje pozorišne svečanosti slobode su se zvale te. I tu su učestvovali najeminentnija pozorišta iz cele Jugoslavije. Znači, pored amfiteatra, u ovom delu tamo ulaza, u ovom delu nalazi se kapija Slobode, a u ovom delu ovamo, ovaj deo ovamo se naziva Dolina Mira. U toj Dolini Mire projektovao je Bogdan Bogdanović skulpture od kamena koje predstavljaju ptice, znači neki simbol slobode. Ovamo, u ovom drugom delu nalazi se mesto gde su najviše stradali ljudi iz ovog kraja za vreme drugog rata, a to se dogodilo u junu mesecu 41. beše rado, jeste? Ne, 42. možda. Eto, i šta bi još rekao ovde? To su glavne celine ovog spomen područja koja se zove Slobodište. Ono se dosta, koliko je moguće, ono se održava da bude na neki način neoštećeno i da predstavlja mesto gde se ovde ljudi i dalje skupljaju. Ovo ovde je kamen, vodenički kamen, a inače to je replika glavno koji je uništen i na njemu je pisalo hle i sloboda isto su nama. Koja sada ta slova su odnešena. Odnešeno je, ali kamen postoji. A original kamen, on je uništen i sad je to. To je znači kamen u vodenici, onaj gornji deo koji se okreće. Eto, to je vodenički kamen. Eto, on je neki simbol tog hleba, a zato je bilo upisano tu hleb i sloboda isto su nama. Eto, znači, to je taj deo spomenika isto koji je deo ovog spomen područja. Pored krsta, tu gde je krst podignut, tu su streljani, tu je bilo glavno stratište gde su najviše Nemci ubili civila, uglavnom civili. I gde su sad ovi? Deo je prenešen u Kosturnicu, tako se i zove Kosturnica, blizu u centru grada je Kosturnica. A deo je tu, ili kako? A deo je tu, da. I tu se pale sveće kad bude za Vidovdan, uglavnom se tu izlazi i pale se sveće za mrtve. Bilo u kom ratu da su poginuli, to je jednostavno simbol da se, što kažu, i znani i neznani pomenu. To je već bilo, pa sad samo... To će biti muzej baš ovim posvećen nazad kao što je bilo. Pa trebalo bi. Trebalo bi, da. A to financira ko? Grad ili država? Opština i država, Srbija. Da. To je bilo, sve su krpili, to je bilo propalo sve. Stolarija poskidana, ta metalna, ovo je sad, ova aluminijum. Sad i ovaj plato treba da se preradi sve to. Ima tu posla.